Bonġu se nagħmlu issa it-talb ta' żbieħ il-jum. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ li l-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersu qudiemu bana tarat il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Għaxalla kbir u il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħra xu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna, waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-nax tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisa lu jienet, qalbu mħassra dan il-poplu, u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi, ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Sid glorjuża li filoli fuq il-kwiekeb ġejt imtella, natuk ġieħ għax int bħalibek safis qejt il-dak li ħalqek. Bibnek sewejtinna l-ħsara li jidnu b'teba ġibet fuqna. Bitjubitek ftaħt il-modija biex l-imsejkna jidħlu s-sema. Int il-bib tas-sultanoli, bib li minnu d-dawl fex fuqna. ħajfirħu l-ġnus bifdija, għax bik verġni sabu l-ħajja. Għamel int li ninsebħu kollox l-Missier l-Kristu ibnek u l-Ispirtu li bħal blibsa taġmil kbir żejnuk bil-grazzja. Amen. Ħinja int Marija, għax bik ġi fostna s-Salvatur tad-dinja. Issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem il-mulej. Idħol għalina quddiem ibnek. Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex. Ruħi bilaċċa għalik imxenna jiena, bħal art nixfa maħruqa bla ilma. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, biex jitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xoftija jxandru t-tifħir tiegħek. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek. Bħal bikel mill-aħjar li jsemma ntela u jgħannilek fommi b'xoftejn ferriħa. Meta mindut fuq friexi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sariet tal-lejl. Għax inti kont għajnuna għalija, għaddel ta' ġwenħajk nanni bil-ferħ. Mijek tinaqat ruħi, int wazinni bil-leminija tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ħinja int Marija, għax bik ġi fostna s-Salvatur tad-dinja. Issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem il-mulej. Idħol għalina quddiem ibnek. Int is-sebħ ta' Ġerusalemm, int il-ferħ ta' Iżrael, int il-ġieħ tal-poplu tagħna. Birku emejjel kollha tal-mulej il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Birku anġli tal-mulej il-mulej, birku smewiet il-mulej. Birku l-mijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej, birku setat kollha il-mulej. Birku xemx u qamar il-mulej, birku kwiekeb tas-sema il-mulej. Birku xita u nida kollha il-mulej, birku rjieħ kollha il-mulej. Birku naru sħana il-mulej, birku bartu ksieħ il-mulej. Birku nida u borra il-mulej, birku silġ u bart il-mulej. Birku ġlata u silġ il-mulej, birku il-jieli u ġranet il-mulej. Birku dawlu dlam il-mulej,
بيركو برا أصحاب المولي خد بيرك لارت المولي خد فخرو تولي هالديم بيركو مونتاني واليات المولي بيركو كل ما ينبت فلارت المولي بيركو ويون المولي بيركو افرا وشماير المولي بيركو هود كبير كل ما يزيج فللما المولي بيركو تيور كولا تلايرو المولي بيركو بي ومريح الكل المولي بيركو وليت البندمين المولي بيرك إسرائيل المولي فهروه والله هالديا بيركو أسسين تالمولي المولي بيركو أدية تالمولي المولي بيركو سبيرت ورويح تالجوستي المولي بيركو قدسين وانتم تعالبوم لي المولي بيركو أنانيا زاريا ومسائل المولي فخروخ والله هالديم امبيركو المسير ولبن والسبيرتو السانتو انفهروه نولو هالديا امبيرك انت مولي في الوسا كله تالسما تمن يوليك ويسبخك فوق كله شالديم انت السبح تا جيروسالم انت الفرح تا إسرائيل انت الجيح تالبوبلو تانا افرح ديم فيجن ماريا اشتحق لك تجيب في الدنيا السالفاتور آنو للمولي آنية جديدة في الجامعة تحبيبو التفهير تيو خايف راه إسرائيل بالخلق تيو ويتناول تسيون بالسلطان تاخون هاي فهرو بسفين لسهم تيو بالداء تالتنبور وتالشيترا عاش المولي يتعشق بالبوبلو تيو ويسبح للفقيرين بالربخة بالجلوريا يتناو حبيبو ويقبضوا بالفرح فوق فريشهم التفخير تالا يكون فوق فمهم والسيوف بزوجة تشفار في ايديهم بيشيستو يتحلسوا من الجنوس ويعطوا الكاستيك للبوبلي يربطوا بالكتاين إسلاتين تاخهم بربيت الحديد الجبارات تاخهم يعملوا منهم الحق مكتوب عليهم دانو جيح على الحبيب تيو كلها جلوريا للمسير ولللبن وللإسبيرتو سانتو كيف كمل بدو السوديم ويبقى الديم تديم أمن افرح ديم فيجن ماريا اشتحق لك تجيب في الدنيا السالفاتور نفرح فوق لنفرح بالمولي تقبس بالفروه باللاتيي اشو لبسني بالبيس السالفاتسيوني بالمنطار تالجستيزيا التيني بحالا روسا تللش بالجاور تاعها عازلا المولي وهترى فوسط كل حد عازلا المولي وهترى فوسط كل حد دخل تامر في الدار تيو وهترى فوسط كل حد جلوريا المسير واللبن والسبيرتو السانتو عازلا المولي وهترى فوسط كل حد امبيركا انت فيجن ماريا من المولي على لولي اكتر من نسا كلها تالارد امبيرك المولي على تا إسرائيل عليش دي يزورو يفدي البوبلو تيو وقف علينا قوة سالفاتسيوني في دار دافيد أديتيو بحالما كويت في المودي فم البروفيتي قدسين تيو بيش سالفانا من لديواتانا ومن دين داو كلا ليعبدونا بك يورهنينا ما مسريتنا ويفتكر في البات قديس تيو في الخلف لهالف لأبراهام مسيرنا لياتينا لمهلوسين من الديل لدوتانا نقدوه بلا بزا طول خيتنا كلها بالجستيسيا والقدسية قديمه وانت تفايل تسيح بروفيتا تالولي اشتمور قبل المولي باش تهييلو طريقاته باش تعرف للبوبلو تياك بالسالفاتسيوني بالمغفرة تدنبيتهم هيرجم القلب حنينة تانا ليباتنا من لولي زيارة الشام شتيلا خاي دوا للداوك اللي ينسابوا في دلاميت والدلتا الموت خاي مشي الباسيتانا في طريق تسليم جلوريا المسير واللبن والسبيرتو السانتو كيف كمل بيدو السوديم يبقى الديم تديم أمن امبيركا انت فيجن ماريا من المولي على لولي أكتر من نسا كلها تالارد السالفاتور تانا أوجبو يتويلت من ماريا فيجني انفهروه ونطلبوه تدخل علينا قديمك أمك مولي
Salvatur tad-dinja, bil-grazzja qawwija tal-fidwa tiegħek, int ħarist minn qabel lill-ommok minn kull teba ta' dnub. Zomna safja u imbeda mid-dnub. Feddejtan intażilt il-Marija Veġni, bla teba, amara tiegħek li żjed qaddisa u santwarju tal-Ispirtu Santu. Għamilna tempju li fih jammar dejjem l-Ispirtu tiegħek. Verb etern intallimt il-ommok tażel għalija is-sem it-tajjeb. Għatina li namlu bħala billi nfittxu l-ikel li jisaxħaħna għal ħajja ta' dejjem. Sultan ta' slaten intrit li ommok tkun imtella ħdejk fis-sema bir-roħ u l-ġisem. Għatina l-grazzja li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjex tas-sema. Sit is-sema u l-art intqet lil Marija Sultana fil-leminija tiegħek. Għamel li jkun jistħoqilna nissieħbu magħha fil-glorja. Jew issa fiskiet irresqu talbna il-missierna tas-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Għamel mulej li l-imqazza Marija dejjem Veġni, bit-talb tagħha tkun għalina għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib, u ddaħħalna fil-għena u islim tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lil Alla.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżis l-lum qegħdin nofru di l-Quddisa għal-Ruħ Joseph Loreta u Lori Grima. U llum qegħdin niċċelebraw ukoll il-festa tal-qalb imqazza ta' Marija. Għalhekk hemm nitolbu l-mulej biex inkomplu nifhmu dan il-misteru tal-qalb la teba tal-Verġni Marija li ma tfisser xejn għajr li aħna bħala nkunu dejjem miftuħa biex nagħmlu r-rida tal-Alla. Dak li jagħmel qalb pura, dak li jagħmel qalb pura mhux dak li jidħol minn barra għalinna Ġesu, mhux dak li nagħmel jew dak li ngħid, imma dak li joħroġ mill-qalb. U Marija mill-qalb tagħha feċċa dejjem li tagħmel ir-rida tal-Alla. Għalhekk jew nitolbu l-mulej li l-qalb tagħna tkompli tiġi pura permezz ta' dan il-mod, mhux b'affarijiet kbar, imma billi fiċ-ċirkustanza li nkunu nfittxu nagħmlu r-rida tiegħu. U biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sir bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U għall intħejjejt mara xir għall-Ispirtu Santu bil-qalb tal-Verġni mqazza Marija. Fi ħnina tiegħek għamel li bit-talb tagħha jistħoqilna nkunu tempju tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb tal-Kronaki. Meta miet Ġehojada, il-prinċpijiet ta' Ġuda marru jsellmu lis-sultan b'wiċċhom fl-art, u mbagħad is-sultan tagħhom widen. Huma ħallew it-tempju tal-mulej, Alla ta' missierithom, u marru jaqdu xbijat ta' Asera u l-idoli. U l-korla tal-mulej xelet kontra Ġuda u Ġerusalem minħabba din il-ħtija tagħhom. U bat profeti biex irreġġawhom lura għand il-mulej. Dawn widbuhom, iżda huma ma tawx widen. Imbagħad l-Ispirtu ta' Alla mela ruħ Zakkarija bin il-qassis Ġehoda u qam f'nofs il-poplu u kellimhom hekk. Dan jgħid Alla. Għala qegħdin tiksru l-kmandamenti tal-mulej. Għalhekk ma tistgħux issibu risq. Intom tlaqtu lill-mulej u hu telaq lilkom. Iżda huma ftehmu bejniethom u bl-ordni tas-sultan ħaġġruh fil-bitħa tat-tempju tal-mulej. Is-sultan Ġowas nesa l-ġid li Ġehojada missier Zakkarija kien għamel miegħu. Għattillu lill-ibnu li hu jmut qal. Ħajjara l-mulej u jitlob il-kont hu. Ġara li felu is-sena l-eżerċitu ta' Aram tala għal Ġowas. Daħlu f'Ġuda u f'Ġerusalem u erdu mill-poplu il-prinċpijiet kollha tiegħu u bagħtu l-priża tagħhom kollha lis-sultan f'Damasku. Għad li l-eżerċitu ta' Aram ġie bi ftit nies, il-mulej telaq f'idejhom l-eżerċitu kbir ta' ħafna għaliex kienu telqu lill-mulej Alla ta' missierithom
Bekk għamlu ħaq minn ġowas u wara li telqu meħdeħ u ħallewh midrub sewwa. Il-qaddejja tiegħu għamlu konfoffa kontrih biex jitħallsu minnu tal-li kien xerred dem bin ġeħada il-qassis u qatluh f'sottu u hekk miet u difnuh fil-belt ta' David imma mhux fl-oqbra ta' Slaten. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien it-tieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem. It-tieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem. Għamilt patt mal-mażul tiegħi, ħlift lil David il-qaddej tiegħi. Jien nagħmel lil niesek jibqa' għal dejjem u f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek. Ngħidu flimkien it-tieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem. It-tieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ. Nagħmel li nislu jibqa' għal dejjem. It-tron tiegħu ikun bħal jiem tas-sema. Ngħidu flimkien it-tieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem. Jekk ulidu iħallu l-liġi tiegħi u ma jimxux skont il-preċetti tiegħi, jekk huma jiksru liġijiet tiegħi u ma jħarsux il-kmandamenti tiegħi, ngħidu flimkien it-tieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem. Jien nikkastiga ħtijietom bil-virga u bis-swat il-ħażen tagħhom, iżda ma warrabx tjubiti minnu u ma niksirx il-kelma li tajtu, ngħidu flimkien. Tieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem. Alleluja, alleluja. Nqumu bil-wieqfa. Ġesu Kristu għad li kien għani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien, għax jew ikun jobgħod lil wieħed u jħobb il-ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmel lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u l-flus. Għalhekk ngħidilkom, tinkwetawx ruħkom għal ħajjitkom, x'ser tiklu jew se tixorbu. Anqas għal ġisimkom se tilbsu. Jaqgħu il-ħajja mhijiex aqwa mill-ikel u l-ġisem aqwa mill-ilbies. Ħarsu lejn l-asafar tas-sema, la jiżirgħu u lanqas jaħżdu u lanqas iġeddu l-imħażen. U dana kollu missierkom li hu fis-smewwiet jitmagħhom. Intom ma tiswewx aktar minnhom? U min minnkom bl-inkwiet kollu tiegħu se jseħħlu jtawwa l-omru imqar b'jum wieħed biss? Wall il-biss għalfejn tinkwetaw ruħkom? Ħarsu lejn il-ġilji tal-għelieqi kif jikbru, la jitħabtu u lanqas jinxġu. Madanakollu ngħidilkom anqas Salamun fil-glorja kollha tiegħu ma kien jilbes bħal wieħed minnhom. Mela jekk Alla jlibbes hekk imqar ħaxixa selvaġġa li tkun hawn u għada tinxteħed fil-forn, kemm aktar lilkom nies ta' fidi xkejkna. Għalhekk toqgħodux tinkwetaw ruħkom u tgħidu se niklu, se nixorbu, se nilbsu. Dan kollha ħwejjeġ li jfittxuhom il-pagani. Imma missierkom li hu fis-smewwiet jaf li dan kollu teħtieġuh. Mela fittxu l-ewwel is-saltna u l-grazzja ta' Alla u dan kollu jingħatalkom ukoll. Mela toqgħodux tħabblu raskom għal għada, għax il-jum ta' għada iħabber rasu hu għalih innifsu. Biżżejjed hu għal jum it-taħbit tal-ġurnata. Il-kelma tal-mulej.
Ħsib żejr fuq dan il-Vanġelu. Hekk il-Vanġelu beda billi qalinna ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien, jew jobgħod il-wieħed u jħobb il-ieħor. Ma tistgħux taqdu l-Alla u l-flus. Bikompli jagħmel il-kuntrast bejn l-ansjetajiet tagħna għal din id-dinja u Alla. Issa l-qaddisin din jispjegawha sew u fehmuha f'ħajjithom. Ma jfissirx li aħna għandna nkunu responsabbli għax bħalma jgħid San Pawl trid taħdem biex tiekol. Mill-banda l-oħra ma rridux nitħasbu żejjed għax ħafna drabi aħna ngħixu ħajjitna bħalli kieku aħna eterni. Ninsew li l-ħajja eterna hija l wara din il-ħajja u mhux din. U dak li jagħmel il-qalb tagħna qalb safja bħal ta' Omna Marija. Il-qalb ta' Marija kienet iċċentrata nistgħu ngħidu għax kienet iffukata fuq Alla. Kienet poġġi l-Alla l-ewwel post u l-affarijiet l-oħra jiġu wara. U din il-ġlida tagħna kemm induma ħajjin din il-ġlida ser inkomplu nagħmluha. Għalhekk jew nitolbu l-Mulej biex aħna aktar ma jgħaddi żmien mhux niggranfaw mal-idejat tagħna, mhux niggranfaw ma' dak li għandna, imma nħalluh. Hekk kien hemm psikologu darba qal li l-persuna la tikber, aktar ma tibda tikber, tista' jew tipprova tikkontrolla, timmanipula u tippossedi kollox, għax minn għalija sar tgħix għall-eternità mingħajr ma tkun taf, u hemm min imbagħad il-persuna matura li tibda terħi u tafda fl-oħrajn u tinduna aktar b'din l-essenza tal-ħajja li semminna Ġesu fil-Vanġelu. Jew nitolbu l-Mulej li aħna nkunu ma' dawk il-maturi u mhux ma' dawk li nkunu qisna tfal żgħar rridu l-affarijiet dejjem issa. Fiskiet nitolbu fuq dan. U jew saħut il-eżis umu bil-wifqa u rresqu it-talbit tagħna il-missierna tas-sema. Nitolbuk Missier Ħanina għall-Papa, għall-isqifijiet, għas-saċerdoti għal dak kollha impenjati fil-Knisja biex is-servizz pastorali tal-Knisja jkun dejjem fuq l-istil tal-qalb ta' Marija. Nitolbu. Jew nitolbu wkoll għall-isqof il-ġdid elett ta' Għawdex Don Anton Tewma biex il-Mulej jaqaf miegħu u jkompli jwiżnu bl-erf u bil-qawwa biex jieħu d-deċiżjonijiet u jaraf x'għandu jagħmel bħala isqof. Nitolbu. Għalina l-koll biex kull wieħed waħda minna fil-mixja tagħna għalkemm nisbaljaw inkomplu dejjem nitalmu u nħallu l-qalbna dejjem tiġi ppurifikata permezz tal-kelma tal-Alla. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Nitolbu di bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' Mulej talbu l-offerti li l-fidili tiegħek qegħdin jagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija biex ikun joġbu lilek u jagħtu lilna l-għajnuna tat-tiba tiegħek.
بكريستو سيدنا المولي معكم. نرفع قلوبنا لفوق، نزهار للمولي alla tana. Sewa u xiraq ta' sew missir qaddis ta' jubtaġi ta' salvazzjoni tana. Li dejjem kullimkien irrodulek ħar bibnek il-Aziz Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jint battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru bil-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-raħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalġ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħel aw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jena nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Joseph, Loreta u Lori, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għat lilna wkoll l-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltratek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Kelma waħda nfakrukom fir-regoli ta' tqarbin, hekk issa ngħidilkom il-ġisem ta' Kristu min jixtieq jitqarben jibqa' bil-wifqa u aħna s-saċerdoti niġu nqarbnukom. Mhux permess tmorru fil-bank ta' qudiemkom u toqgħodu għarku btejkom, ibqgħu bil-qiegħda. Il-ġisem ta' Kristu. Amen. nitolbu.
Mulej intaqatna mal-poplu li fdejt għalik għal dejjem. Aħna niċċelebraw it-tifkira ta' ibnek. Għatina l-ġieħ li nimtlew bil-grazzja tiegħek u saħna dejjem fis-salvazzjoni. Bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej.